aha ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo ku gice cya Bukavu ko inyeshyamba za M23 zisa nkaho zinjiye muri uyu mujyi zicecetse zigenda buhoro. Wanaingia Bukavu saa sur place ku general. Abasirikare batari bake barindaga uyu mujyi cyangwa babagamo n'abatsinzwe ikavumo bose bavuye muri uyu mujyi berekera mu bice bya Uvira n'ibindi bice. General Makenga uyoboye inyeshyamba za M23 zimaze gufata imijyi ibiri y'izi ntara zombi yasuye abatsinzwe ku rugamba ari abasirikare ba FARDC ndetse na FDL n'indi mitwe yose. Habari yenu. Jeshi ambalo sio jeshi la ukabila. Walipata vizuri? Walipata vizuri? Ntabwo ndi gushaka impuhwe z'uwo ari we wese muri iki cyumba kugira ngo mbeho ngo abaturage banjye babone kubaho. Oya rwose nzabaho kuko ari uburenganzira bwanjye nuko gusa. Banyarwandakazi, kuva kera na kare umunyarwanda yaryaga indyo yuzuye ifite ubuziranenge. Iyi niyo mpamvu Sky World Rwanda Limited yakuzaniye kawunga nziza cyane iryoshye ivamo igikoma ndetse n'umutsima wa kawunga wa mbere hano mu Rwanda. Iyo nta yindi ni Sky World Maize Flour. Iyi kawunga murayisanga Kabeza hafi na SP, Ibatsinda ndetse n'Nyabugogo ku mashyirahamwe. Ukeneye iyi kawunga ya Sky World Maize Flour hamagara kuri 0794 cyangwa se 0789871064. Sky World Maize Flour, super number one. Eka tubaye ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Turi mu ntara y'Uburengerazuba, ni mu karere ka Rusizi, aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Congo. Nkuko twatangiranye mu biganiro bitandukanye bivuga ku mutekano w'aka karere by'umwihariko, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zihanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 uyobowe na General Makenga ndetse na AFC nk'ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi bwa Congo. Bamwe muri bo bahisemo kuza bagahitamo ko Colonel Inanga ariwe ubayobora akayobora iri huriro rya AFC. Aha rero hakurya ibukavu nkuko mu biganiro byacu byaraye bitambutse mwakurikiye bagenzi bacu bari mu kiganiro ku Karubanda, twabagezagaho uko imirwano yifashe hirya no hino muri ibi bice. Ingabo ubwo za M23 zageraga ku kibuga cya Kavumu, ni ikibuga rero cy'indege bavuga ngo nicyo kibuga kinini giherereye muri iyi ntara aho imirwano igeze. Cyaraye gifashwe n'inyeshyamba nkuko mwabibonye rero cyangwa mu bireba mu mujyi wa Bukavu. Ingabo za leta zahungaga zisubira hirya zerekeza Uvira ndetse n'ingabo nyinshi zitari nkeya z'u Burundi, nkuko igihugu cy'u Burundi ari umufatanyabikorwa ukomeye muri iyi mirwano na leta ya Kinshasa, aho bahunze basubira Uvira. Aha rero ni mu mujyi wa Rusizi, mu mujyi uturanye n'uwa Bukavu nkuko twabibabwiye, ariko ubuzima n'ubusanzwe. Abaturage baragenda mu muhanda, ni kuwa gatandatu barimo barajya mu mirimo yabo, abamotari barakora. Ariko ikindi twababwira nuko muri uyu mujyi urebye abaturage bavuye muri Congo. Nkuko mubyibuka mu masho yacu yabanje ubwo imirwano yajyaga igoma cyangwa inyeshyamba zinjira mu mujyi wa Goma, byasaga n'ibituje nkuko n'uyu munsi Bukavu bimeze. Ariko mu masaha makeya ku munsi wa mbere w'icyo cyumweru imirwano irubura, aho abantu benshi basahuwe amastoke yabo, amakamyo yarapakiye ibintu biragenda. Ibyo rero bitandukanye na Bukavu, aho abaturage kuva ku munsi w'ejo bundi ngira ngo hashize iminsi nk'itatu ibicuruzwa by'abakongomani byinshi byambuka biza kubikwa mu mastoke hano, imodoka zabo bazihungisha baza kuzibika mu Rwanda mu mujyi wa Rusizi, mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kongera kuba ikibazo nk'icyo bagenzi babo b'abacuruzi bagize ubwo bari muri uyu mujyi wa Goma inyeshyamba ziwinjiramo. Ibyo rero ni bimwe mu byo tubikomeze kubagezaho tubereka uko uyu mujyi umeze, twerekeza ku mupaka. Amakuru ahari nuko tugiye kubereka uko ku mipaka yose imeze, ariko tunaze gukomeza twerekeza ku mupaka wa Kamanyura kugira ngo turebe se koko ko biraza kuba byifashe bite. Ndabashimiye, ndi Scovia Mutesi, iyi ni Mama Urwa Gasabo TV irimo kubakurikirana ibindi byinshi. Turakomeza kugendana kandi turi kumwe na mugenzi wacu ukorera muri aka karere, aza kugenda dufasha kumva uko bimeze. Twakwibaza se koko ingabo zataye uyu mujyi zitiriwe zirwana nyuma yuko zumvise amakuru cyangwa imirwano yabereye mu mujyi wa Goma, cyangwa hari aho bihishe bategereje amasaha yo kuza kurwana muri iri joro.
cyangwa ku mugoroba. Ese biraza kugenda bite niba bavuyemo batya M23 irinjira muri uyu mujyi inigaragaze, kuko nk'uko muza kubireba muri izi video zacu murabona ko imipaka itandukanye ubutegetsi bwa Kongo cyangwa immigration n'abapolisi n'abasirikare barinda imipaka babitaye. Ese bahunze byagenze bite? Gusa amakuru ahari nuko mu bahunga nta muturage n'umwe uri muhunga, bagiye mu mazu yabo mu rwego rwo kugira ngo hanze hataza kuba ikibazo, ariko abasirikare cyangwa abarwanyi b'imitwe itandukanye bafatanyije na leta bo bahunga uyu mujyi. Tunafikisha kule. Warundi wanakwepa, wanarudia kwao Warundi. Wanaingia kabisa bila hata risasi mwa kulia. Deja biko hapa ku Farmakina OMC, tuko naona population iko na wakaribisha vraiment sesire hapo. Image hakuna gisi mtu akamata image, ni usiku antuka ni hapo kabisa. Kufilme ni nguvu meka meme, tunawaona kisi wanaingia wanaelekea ngambo ya centre ville. Bon, msipanike tu, tuielewe gisi tunaviona. Wanaingia Bukavu sai sur place ku general. Mwanzi angalia niko sur place ni peki. Mustari ya kabambi ile sana. C'est incroyable vraiment. Kesho hakuna kutoka munyumba. Ndio wale wanajipanga pale ku general kabisa. Niko sur place. Vraiment watu wanapanda kabisa, tunashangala. Tushengiliwa kabisa. Mustari ile mwangalie mzuri. Uko twatangiye tubabwira rero ubwo twari mu mujyi wa Kamembe, aha turi ni ku mupaka, ngira ngo abantu barareba Bukavu n'umujyi wa Rusizi wa Kamembe ni imijyi irebana iteganye. Mu by'ukuri wavuga ko ibyago byaba biri muri uyu mujyi bitabura kugera kuri uyu nguyu mu gihe haba navuga ngo yaba ari ibintu biri aho bibonetse, hatari ubwirinzi bw'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda mu kurinda ko uri kuri uyu musozi muremure mureba aramutse yohereje ashaka kurasa yananirwa kurasa kuri uyu nanone wo hakurya biteganye ari wo mu Rwanda muri Rusizi. Ariko nk'uko mubibona uyu mujyi uri ku gasozi, navuga ngo wegamiye umusozi munini, uratuje. Nonaha abaturage bose bari mu mazu. Amakuru anahari tutarahagararaho nuko inyeshyamba za M23 zisa nkaho zinjiye muri uyu mujyi zicecetse zigenda buhoro. Wanaingia Bukavu sai sur place ku general. Ariko ntabwo urwego rwari rwo rwose, yaba leta ivuga ko yatakaje iki gice cyangwa inyeshyamba zivuga ko zafashe iki gice. Turacyategereje kumenya niba bari buvuge ko ari uko bimeze. Gusa twababwira ko ku mupaka w'iki gihugu nta rujya n'uruza ruhari, ibintu byose byacecetse, ndetse uruhande rwa Kongo dushobora kuba nta muntu uri wo gufasha abaturage kwambuka cyangwa kugenda. Gusa biracecetse, n'ubucuruzi nta buhari, ibintu byose uyu mujyi navuga ngo uracecetse. Ese koko baraza kuwufata birangire bicecetse gutya, cyangwa dutegereze ko hashobora kuza kuba intambara itunguranye nk'iyabaye mu mujyi wa Goma? Turakomeza kubana, atugerane ku mupaka.
Nshuti bakunze nko twatangiye tubibabwira guturuka mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba, aha ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo ku gice cya Bukavu. Nkuko rero amakuru atandukanye akomeza kubivuga cyangwa mureba muri aya mashusho, abasirikare batari bake barindaga uyu mujyi cyangwa babagamo n'abatsinzwe ikavumo bose bavuye muri uyu mujyi berekera mu bice bya Uvira n'ibindi bice. Ibi bibaye nyuma yuko mu minsi igera kuri 2 guverineri w'iyi ntara nawe yari yaramaze guhunga. Amakuru avuga ko yerekeraga i Bujumbura cyangwa nawe yagiye i Buvira. Kuri iyi nshuro harumvikana isasu rimwe rito ariko biratuje, yaba M23 yaba leta ntawe uravuga ko afite uyu mujyi, gusa abaturage bose bari mu mazu. Ikindi birimo biraba mu gihe nyakubahwa Perezida Paul Kagame ejo mu nama yabereye Addis Ababa ihuza abakuru b'ibihugu ku nshuro ya 13 yasobanuraga akavuga ati nubwo u Rwanda ari igihugu gito kandi gikennye, ariko iyo turi ku burenganzira bwacu ntawe tugisha inama cyangwa dukora. Niba imikino yo gushinjanya, imvugo nziza zisize umunyu, ibinyoma, kutagira isoni ari byo bisubizo by'iki kibazo, cyari kuba cyararangiye kera. Ntitwari kuba tugifite iki kibazo. Dufite abantu bavuga ibinyoma nta mpamvu. Ni gute FDLR itaba mu bwonko bw'abamwe? Kuki ari ikintu kigomba gusuzugurwa? Iyo usuzuguye ibyo, usuzuguye amateka yanjye kandi sinza kubyemera. Ntibikuraho uriwe. Ntabwo ndi gushaka impuhwe z'uwo ari we wese muri iki cyumba kugira ngo mbeho ngo abaturage banjye babone kubaho. Oya rwose, nzabaho kuko ari uburenganzira bwanjye, nuko gusa. Bityo rero, iyo ndi kumva bamwe bavuga ibintu, ni ryari Kongo ifata inshingano ku bibazo byayo? Ni gute Kongo itekereza ko ibibazo byayo byose biva hanze, bityo bagakoresha ibisubizo byavuye hanze ku bibazo byabo? U Rwanda nta kintu rugomba ku bibazo bya Kongo. Dufite ibibazo byacu tugomba gukemura. Kongo ni nini cyane ku Rwanda kuyitwara ku mugongo. Nkuko nabibabwiye, turi igihugu gito, turi igihugu gikennye, ariko iyo bigeze ku burenganzira bwo kubaho ntiwibeshye. Sindimo gusaba, sinzasaba umuntu uwo ari we wese. Ibi bije bikurikira amagambo yari yabwiye umunyamakuru wamubazaga ku bijyanye nuko yiyumva, akavuga ati ntawe uzahitamo urupfu rwacu cyangwa se uko tugomba kubaho, ati bibaye ngombwa tuzaberekezaho intwaro zacu. Ibi kandi nanone birimo biraba mu gihe Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atigeze yitabira inama ya Tanzania ndetse n'inama irimo guhuza abakuru b'ibihugu muri Ethiopia, nayo ntayo yitabiriye, ariko ari Burayi, aho arimo noneho kuri iyi nshuro yahinduye cyangwa yongeyeho undi mwanzi we ukomeye, yahise umuterankunga wa mbere kuri izi nyeshyamba zimurwanya za M23 ziyobowe na General Makenga, amwita Joseph Kabila, perezida w'iki gihugu yasimbuye, avuga ko ari we umufasha muri ibi byose. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Ndetse kandi mu mvugo ze no mu biganiro yatanze agaragaza ko nkaho abwira abanyaburayi n'abana ati mugiye mutagize icyo mukora nanjye ndakora ibishoboka ndwane iyi ntambara. Wakwibaza niba afite intambara yo kurwana na M23 cyangwa ari yo kurwana n'u Rwanda, ariko nanone ibyo ukabyibaza niba umujyi wa Goma yarananiwe kurinda afite ingabo zingana kuri ya zari zirimo SADC, ifite Tanzania, South Africa ndetse na Malawi n'ingabo za leta, afashijwe na FDLR n'abandi bose bahuriye hamwe imitwe yitwaje intwari rwana mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri inshuro rero nanone urongera wibaze Bukavu bayisize cyangwa bayihunze basa nkaho batarwanye. Wakwibaza ngo intambara agiye kurwana iraza kwitwa ubuhe bwoko? Ibirimo biraba mu gihe ingabo zitandukanye ziri muri ibi bice zakomeje kugenda, gusa amakuru avuga ko Irumbashi ashobora kuba hategereje ubufasha bukomeye burimo ingabo za South Africa nanone ndetse n'abacanshuro, bivuga ko Chad ishobora kuza n'ibindi bihugu bitandukanye bishobora gutanga ubufasha muri iyi ntambara. Turavuga ngo turi hano i Rusizi hafi yaho imirwano twavuga ngo yari bubere cyangwa yaberaga, ariko hatigeze haba intambara abasirikare bahunze bakagenda. Ubwo rero turabararikira gukomeza kudukurikira
ntimugire irungu kuko turi aho bigomba kuba bibera. Mu gihe M23 yatangaza ko uyu mujyi ari we ufite, hakaba uburyo bworohera kumenya ngo ninde winjira, kuko uyu mupaka nta ngabo cyangwa polisi y'uruhande rwa rwose, nta mukozi wa immigration ku ruhande rwa leta ya Kongo ukiri hano, bose bahunze bajya, abasirikare bahunze bajyana n'abandi Uvira, hanyuma abasivili nabo basubira mu mazu. Nkuko mu mashusho yacu mato ubona ko abana muri izi nzu barimo kwikinira ku muryango, abantu bakuru bose bari mu mazu. Umupaka uratuje, umupaka uracecetse, wa mupaka wari ufite urujya n'uruza. Ndabashimiye rero, ndi Scovia Mutesi, mukomeze gukurikira Amurwa Gasabo TV, ntimucike kuri uyu murongo wacu, nuhava umenye ko hari byinshi utari bubone. Tutabura no kubereka ejo General Makenga uyoboye izi nyeshyamba za M23 zimaze gufata imijyi ibiri y'izi ntara zombi, yasuye abatsinzwe ku rugamba aribo abasirikare ba FRDC ndetse na FDL n'indi mitwe yose bahuriyemo, aganira nabo yongera kubibutsa ko ari abene gihugu bakwiye kubanira abaturage aho kugira ngo babe aribo babica. Ndabashimiye. Lego swa lep Yavalep ame chief of staff sap wa askari wako tayari kwa mzungumza sap. Juu ya ukabila yao, hiyo yote ili kuwaondoa ndani. Wanipata vizuri? Ndio wale. Mmejiripoti kwa ndugu zenu, mmekamatwa na ndugu zenu Wakongomani, msiwe na shida. Wanipata vizuri? Ndio wale. So kama nasema mmekuja hapa ili kubadilishwa, lazima muwe na discipline, muwe na nidhamu. Wanipata vizuri? Ndio wale. Pata vizuri? Ndio wale. Hakuna jeshi ambayo haina discipline. Jeshi la RC ambao ni Revolutionnaire Congolaise, ambao jeshi ambao linakomboa hii nchi, kukomboa Kongomani. Tunataka baada ya mafunzo kidogo, baada ya kubadilisha, muingizwe ndani, tukomboe nchi yetu, tukomboa Kongomani. Uko tayari? Ndio wale. Uko tayari? Ndio wale. Niko tayari kwa juu. Unaiko tayari kula juu? Mwenye iko tayari kuingiza kwa RC, Mudisha Kisekedi, mwendelee kuua raia, mwendelee kuiba, mwendelee kufuta banki, mwendelee kunyanyasa raia. Unataka kurudi huko mkono juu? Hakuna? Hakuna. Mko tayari tukomboe nchi yetu? Ndio. Mko tayari tukomboe Kongomani? Ndio. So mfuate maelekezo peke yake ya viongozi wa training na walimu. Muda kidogo pekee kwa chukua weke kwa unit kwa tofauti, tuondoe hiyo uongozi mbaya ambao ipo. Ndio hiyo? Ndio wale. Uongozi wa Kisekedi lazima tuondoe, ili raia wawe na amani, ili tuwe na nchi ambayo inaheshimika, raia ambao wanaheshimika, tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi. Walipata vizuri? Ndio wale. Walipata vizuri? Ndio wale. Mnapata chakula? Ndio wale. Kama mpate museme, mnapata mpate? Tunapata. So kesho tuwapatia mavazi ili mwanze training, viatu, socks na mambo mengine, mwanze mafunzo kidogo ili wanajeshi tuwatoe hiyo ujinga hiyo. Hiyo ujinga Kisekedi hiyo. Baadaye mkomboe nchi yenu. Ndio hiyo? Ndio.
tunapita